Jebo. Uj. Nisam toliko glup. Nisam glup toliko. A. Uš. Jebote mu. Će da idem na YouTube, brate. Ih. Vele, brate. Uf. Evo, ovo dugo nije ovako bilo. Grmljavina sa suncema. Da, ali opasno, ne? Ili sunce sa grmljavinom. S ove strane najgore. Kako se lupale munje do sad, to je nevjerovatno. Ja gledam na radarom gore, iznad elektrice, crveni se. To je još gore bilo nego ovo. Tamo u Ćuprije, taj deo, tu Paraćin.
Nešto neće više vidjeti. Koliko se izgrmela kiša nigdje. Ode dalje. Da. Uš! Ovo ga roknu sad. A ga roknu, već. Pitanje je da će da pada ovo. Pa će pada, počinje. A počinje. Iš! To udari još jedan. Učinuo mi se nije sad, ja? Sad jest. Daleko je sad. Ovako je bilo 2011. one noći, kad smo spavali, kad se ja plašio kako budala. Ovo će tek da roka, vidi. Čovječ. Eto ga. A daleko. Oj, jao, jebote. Pum. Slušaj sad. Pum. Opa. To je taj prasak. Idemo na terasu. Šta nam rade? Šta nam rade Ameri, vidite ovo. To nam Amerikanci sve rade. A klimatske promjene i Amerikanci nam sve to rade.
Vidi? Ja vidi, unesi mi papagaj, uzmi, idi po njegu. Ja snimam, ajde. Jadni papagaj. Klimatske promjene. Zajedno s Amerikancima. Pomagaj se u njegu. Ima struja, nema? Če ipak nije izdržao transformator. Moguće, da. Ma imam ja još... Meni je pun telefon još uvijek. Ja sam ga punio spremio sam ga ja. Nego neće više. Izgleda da otišlo dalje.